كسبه آه. حرام استعمال كبلا كيف كفاية واحدة نبح واو hotelku beer buu leeyahay beertiisa waxaa ka baxa any kind of fruits even coffee even coffee maya sokor laan beerta babaya laga soo gooyay juicekeed ayaan dalbaday wala isiinaya insha Allah and it's really good. That's the farm. There's a workers out there still live there. Reception kii baan hadda aadina hotelka markaad timaado reception kiisa oo kale ay loogada ku taalo waxa ku yaalaan marka waxaan soo galay hadda reception hotelkan soo galay hotelka waxaa la dhahaa the Royal Plaza Hotel and Resort. I guarantee it's a resort because it's so nice and beautiful. This is one of the receptionists sitting down here and enjoying the view and everything. And this is how the hotel looks like and the resort. It's perfect, really nice, beautiful. This is ridiculous. It is gorgeous. Nice weather, nice seating, nice setting, nice laid out. Wow. You can't imagine how best look they are. This is بس وانا حاجه نكون سمرين ان شاء الله. السلام عليكم. وهو مياه. We are going to one of the hallways or one of the rooms they can have meetings, they can have wedding places, they can have celebrations, they can have birthday parties, they can have goodbye things and welcome things and all that kind of stuff that we used to call in Minneapolis. Wow. This is one of the hallways and this is one of the lobby is the lobby of the hotel. Lobby hotelka ayaa sidan u eg. And this is how it is. Royal Plaza Suites and Hotel. This is where you can hang out when you are in the hotel. This is one of the managers I told you. Sidan u eg yahay hotelka muxuu ahay weyn roomkiisa. It is a lot better view than any place that I've been. It's so nice and so beautiful. You will really, really enjoy it when you come over. It seems that you are in a Hilton 5-star hotel in New York or Chicago. I to be honest with you, I was in Chicago hotel for 5-star hotels and I haven't seen something like this. Marka saa ula socdo waa meel aad iyo aad qurux badan dadku aad bay ugu enjoy garan doonaan ruuxu yimaadaan aad u jeclaan doonaa sida ayaan idinku waaninaya markaad timaadaan waan magaaladan la yiraahdo Hargeysa ama Somaliland capital city of Somaliland waxaad sameyn kartaan hotelka baad booking gareysan kartaan and I will provide you online booking and la saabgaran doono markaan hadda ku soo noqdo magaalada Minneapolis and waxaad kala soo xiriiri doontaan Abdullah waxa kala soo hada Ali oo degan South Minneapolis especially muxuu ahay Halwo Kismaayo an area that's where he is the owner of that kind of building so you can enjoy and this is really nice. This is the waiting room, this is the lobby and this is the hotel place marka enjoy garay insha Allah and waxaad ogaataan meeshan inay tahay meel aad iyo aad qurux badan anigu aad iyo aad baan uga helay ma aanan haba yaraatee kala balabeynayo marka dambe imaado inaan halkan yimaado halkan waqtiga ku qaato sidaa iyo nabad geliyo وصلى الله على المصطفى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.